Back then, I thought it was simple. We just had to get the evidence to catch him. I didn't realise the whole world around him had to change before the truth could come out. Illum se nitkellmu fuq l-abbużi moħbija li wettaq Jimmy Savile u f'dan il-video se naraw ir-reati orribli ta' wieħed mill-aktar personaġġi Brittaniċi maħbuba u llum tant mistmer fil-medja għal dak li jagħmel. Intant Netflix ħareġ bis-serje dokumentarja bl-isem Jimmy Savile: A British Horror Story. Records? Pop music? Fl-1958 ġewwa Leeds, Jimmy Savile beda l-karriera mużikali tiegħu bħala DJ fuq Radio Luxembourg. F'Jannar tal-1964 fuq il-BBC ġie varat l-ewwel episodju ta' Top of the Pops, wieħed mill-aktar programmi popolari tagħhom. Jimmy Savile kien il-preżentatur ewlieni u baqa' dej jippreżenta sa Lulju tal-2006. And it's coming up not just yet in a second now. Savile baqa' wkoll jippreżenta f'diversi shows oħra tal-BBC bħal Young at Heart u Clank Click. He headed up so many programs in the BBC. Welcome indeed to the first of 19 programs. Fl-1975, Savile debutta fix-show uniku tiegħu fuq il-BBC bl-isem Jimmy Will Fix It. F'dan il-programm it-tfal kienu jiktbu litri u jistaqsu jekk Jim kien jista' jirranġalhom biex bekk il-ħolm tagħhom kien isir realtà. Bħal pereżempju isuq il-karozza ta' James Bond. Il-BBC kien jirċievi eluf ta' ittri fil-ġimgħa u malajr kienu bil-miljuni il-telespettaturi li kienu isegwu dan ix-show. People write in, tell Jim what they want fixed and he will make their dreams come true. Dan għamel li Savile għal ħafna eroj ta' tfal u speċi bħal Santa Claus iġiblek ir-rigal li tixtieq. Wara li Savile kien jaqta' x-xewqa tagħhom, it-tfal kienu jirċievu medalja bil-kliem fuq Jim Fix It For Me. I did think it was the crown jewels when I first got it, of course. Savile malaj sar isem sinonimu fid-djar tal-pubbliku u kien juża dan ir-rikonoxxament biex b'mod regolari jiġbor flus għal karità fir-Renju Unit. Fl-1968 wara snin ta' volontarjat u fundraising ġewwa l-infermjerija ta' Leeds, Savile talab biex jagħmel xogħol ta' porter. 2 days a week as a porter at Leeds Infirmary. Kienet talba naqra stramba imma l-isptar kienu aċċettaw din l-offerta u Savile kien jitrasporta lil pazjenti minn sala l-oħra. Fl-1981 ġie stabilita the Jimmy Savile Stoke Mandeville Hospital Trust. Charity work obviously went down very well. Savile kien appuntat bħala fundraiser għal Stoke Mandeville Hospital fl-1980 u fuq 3 snin huwa ġabar miljuni għaċ-ċentru l-ġdid tal-isptar rigward korrementi tal-ispin. So I've got time to try and get hold of £10 million with the help of my lovely friends in Great Britain. Fl-1987 huwa kien appuntat fil-bord tal-psikjatrija fl-isptar Broadmoor minkejja li ma kellu ebda esperjenza medika. I have got very formal qualifications. I've been alive for a long time. I've learned a lot of things for a long time. Is-sena ta' wara kien maħtur f'task force u b'mod ċokkanti kien ingħata kmamar għalih b'setta ċwivet kif ukoll l-awtorità li jagħmel deċiżjonijiet maniġerjali. Savile kellu aċċess għal kull parti tal-isptar. You spend a lot of time in hospitals, though, don't you? They are my favorite places. Bħala wiċċ komuni fuq it-televiżjoni u li kien jorganizza gigs u attivitajiet tal-karità, Jimmy Savile kien jidher bħala personaġġ tal-poplu anki fejn il-passat tiegħu bħala tifel tal-ħaddiem. Kompla żied ma' din il-kredenzjali flimkien mal-karizma li kien daħħal fil-qlub tan-nazzjon. Ladies and gentlemen, Jimmy Savile. Parti mill-appell massiv tiegħu kienet il-personalità partikolari tiegħu u l-immaġini b'xar bjont, tracksuits, ġojjelli u ta' spiss ipejjeb xi sigarru. Imma taħt din il-persuna eċċentrika kien hemm pattern ta' mġiba stramba. Savile kien preditur prolifiku moħbija għal viżjoni tal-pubbliku. Oh, this is lovely. Billi jinħabbu jitħakkek mal-familja reali kompli tiżid l-immaġni pulita u pura tiegħu fejn huwa kien sar anki ħabib mal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Margaret Thatcher, li wara kienet għamlet lobbying biex jingħata t-titlu ta' kavallier. I thought you were going to fix my getting into number 10. Għan minkejja li kien hemm eżitazzjoni minn oħrajn, Savile ingħata l-ġieħ kemm ir-Reġina u anki mill-Papa fl-1990. Il-Prinċep Charles ta' Wales kien maran Savile għal parir kemm rigward politika kif ukoll dwar iż-żwieġ tiegħu. They were asking his opinion on things. Minkejja li kien ikun kullimkien fil-medja, Savile kien irnexxielu jżomm id-dettalji tal-ħajja personali tiegħu fil-privat. Diversi intervisti pruvaw jikkonvinċuh biex jitkellem dwar il-ħajja romantika u relazzjonijiet tiegħu, imma bħas-soltu kienu jsibu d-distrazzjoni ta' Savile u ċaħdiet min-naħa tiegħu.
We're talking about a life, are we, in the 60s and 70s of lots of lovers? Oh, that's a long time ago. I've forgotten now. Huwa kien kbur li baqa' ġuvni u qatta ħafna ħin tiegħu Mom Agnes li kien isejħilha Dukessa. Hija mietet fl-1972. When she died, you sat with her for 5 days. That's what it said in the papers. Bis-snin 70 il-qudiem x'njaddew jinxterdu dwar Jimmy u tfajliet taħt l-età u bdiet issir bħala ċajta passiva fil-kultura ta' dak iż-żmien. The time you punish yourself is when you are with young ladies. Minkejja dan ħafna nies minn ta' ġewwa kienu jafu li kien hemm il-verità f'dawn ix-xnijat. F'1990 il-ġurnalista Liam Barber intervistat lil Jimmy Savile għal profil fuq l-Independent fejn direttament staqsietu fuq dawn ix-xnijat. Naturalment huwa kien xi ħadd dan kollu. Id-dokumentatur Louis Theroux f'episodju ta' serje li kienet tixxandar f'April tas-sena 2000 ukoll kien staqsa dwar dawn l-allegazzjonijiet. U għad-darb'oħra Savile kompla jiġħaddan. Do they know whether I am or not? Il-pulizija lokali kienu stħarġu dawn ix-xnijat fl-2007 kif ukoll fl-2008, imma konkludew li ma kienx hemm evidenza biżżejjed. Fid-9 Ottubru tal-2011 Jimmy Savile miet fl-età ta' 84 sena. Il-pajjiż kollu beka t-telfa tal-idolu tiegħu u eluf attendew għall-funeral. Fid-9 ta' Novembru jumej wara l-BBC xandar tribut speċjali li kien jinkludi kollegi ta' Savile li faħru lil dan il-personalità magħruf fil-medja. Of course he was eccentric, but he wasn't a loner. He was just an ordinary guy. Minkejja dawn l-għajdut mifruxa dwar l-imġiba ta' Savile tul il-karriera tiegħu kien biss wara mewtu f'Novembru tal-2011 li l-investigazzjoni saret b'aktar sustanza. BBC Newsnight bdew investigazzjoni interna dwar Savile. Imma qabel ma s-sejbiet tagħhom ġew imxandra kien hemm editur li beda jinvestiga. Suddenly, we're told that there's a problem with our story. Ftit xhur wara is-Sunday Mirror kixfu investigazzjoni li kienet imwarba. U wara li l-iskandlu kompla jikber, dokumentarju mxandar fuq ITV fl-2012 jesponi n-naħa l-oħra ta' Jimmy Savile, features ta' abbuż fuq ħafna nisa minn dan il-personaġġ. And then I went to find my colleague and told him what had happened, and he sort of laughed about it really. Imma kif l-affarijiet bdew jevolvu il-BBC u s-Servizzi Nazzjonali tas-Saħħa bdew l-investigazzjoni interni tagħhom. We have asked the BBC Investigations Unit to make direct contact with all the police forces in receipt of allegations and offer to help them investigate these matters. Id-Direttur Ġenerali tal-BBC ħatar ġudikant mill-Qorti Suprema lid-dama Janet Smith biex tagħmel ir-reviżjoni fuq l-attivitajiet ta' Savile meta kien jaħdem il-BBC. Ir-rapport tagħha ġie ppubblikat 3 snin wara u kien żvelat li Savile abbuża minn ammont sostanzjali ta' persuni fil-binja tal-BBC. U nstab li xi staff tal-BBC kienu jafu b'dan imma beżaw milli jmexxu dawn l-ilmenti mal-management. There were very few women in management positions. Women found it difficult to report sexual harassment. Sadan it-tant il-pulizija wkoll kienu qed jinvestigaw u f'Novembru tal-2012 ħabbru li l-ammonti kbar ta' abbużi li ltaqgħu magħhom ma kellux preċedent bħalhom qabel. The Metropolitan Police is coordinating a vast inquiry looking into more than 450 allegations of abuse. Mill-1955 sal-2009 Savile abbuża minn 450 persuna, ħafna minnhom żgħar u minorenni. Il-fama tiegħu li dejjem tikber kienet punt prinċipali illi tagħtu aktar faċilità biex jabbuża persuni vulnerabbli, tfal u pazjenti fl-isptarijiet. We're talking about people who went in as patients and some of them came out abused victims. Huwa kien jabbuża fuq mistiedna ta' età żgħira u membri tal-udjenza fi żmien li kien jippreżenta Top of the Pops fuq il-BBC u Jim Will Fix It fejn anki der jabbuża minn vittma b'mod indiċenti waqt il-ġbit tal-programm. You know, it's a bit like, ooh, I don't think I like it. Savile kien anki ħa vantaġġ fuq ħafna pazjenti f'diversi sptarijiet fejn kien ingħata aċċess. Ġewwa Leeds kellu anki il-kamra personali tiegħu u Boardmore setta ċwievet. Regolarment kien iżur Dankford, skola tal-bniet, u kien jieħu tfajliet minorenni dawra bil-karozza tiegħu. I remember seeing him driving off with 3 girls from the school. Sena wara l-mewt tiegħu membri tal-familja Savile iddeċidew li jneħħu l-irħama miċ-ċimiterju ta' Scarborough. L-irħama fil-qabar ta' Jimmy Savile ġiet żarmata u mneħħija meta kienet għada kif ġiet imżanżna l-ġimgħatej biss qabel. Ġimneżza minn ħafna unuri li kellu. Għaqdiet tal-karità msemmija f'ismu ġew magħluqa, monumenti oħra f'ismu ġew mneħħija. The University of Bedfordshire has withdrawn the honorary degree it awarded to Jimmy Savile.
Numru ta' kodba u dokumentarji bdew ħarġin bi kronika dwar ħajtu. Xi wħud ifaħru li dan l-ikona televiżiva oħrajn jinvestigaw is-snin ta' gideb u ġieħ li kaġuna fuq oħrajn. I think the Jimmy Savile outrage undoubtedly has a legacy. Fl-2020 il-BBC ħabbar sensiela dwar il-ħajja u r-rejati ta' Jimmy Savile. The purpose of this drama is to explore how Savile's offending went unchecked for so long. Fil-waqt li f'April tal-2022 Netflix ħarġu Jimmy Savile A British Horror Story, dokumentarju f'żewġ partijiet filmati mill-arkivi dwar il-personalità perversa u intervisti ma' dawk li għadhom ħajjin, xhieda u whistleblowers. L-attenzjoni tal-medja tiffoka madwar dan l-iskandlu u l-importanza li jingħata leħen il-vittmi xi ħaġa li ma kienitx ingħatat lura lilhom fil-passat. Being able to lock things away was the way I coped.